Kasnong syakat hapo sning constituency Riboy district kalong kaway na kisnong kabasa din ba tang nakadaw kajing bambiang kasurok kali habagi nong mi khmat jong ka constituency Kim Shem Lapai khmat satya banten ro shikibor sarkar ban penyo surok kali na kasnong jongki sya kasnong mau sentai. Uba Belarius Rongpej urang ba snong ulaong ban nadu ki khna school ki nong song snong kumju ki mat jing e khamtam lele hakapang kasitom. Oleh turu baya ketai kusurak ladap banti nadu usnam arhajar san. Henry nadu utai usnam ke klam syam ladon ke jing pai khmat nakal yang ke sorkar ni kinong mi khmat. Ni syam jing e shisha beri bat kane ka sorok snong tu. Kane ka sorok ke balati nadu usnam arhajar san enreu leng bakas state road. Henry hadu menta ompat don cingkelai hakaba leng bakane ka sorok ni hap banyai deki babon khamtam syong sehat baru ki khna school khamtam akaba kita nangkamna kane kasurok long isin hadu kata-kata batli ki haban syai deki cat sudah ki juti ki play hab syura tumo bat kane kabojing sikat de yaki bat ting-ting kim ju la ban be sha school hakapor ka babyang nakadaw ba kelas lem lupa no nang ni baru kim ju yo ban thong uniform ke bakhui namar habyai ling bakane ka surok ka bakti hasilan ter jongane ka surok ti sakwe long nakaliang jongi ki pai baru ngahap ban yai lang kane ka surok namar ni don ka sentar ban lishim khawrason hang tai mo sentai hakaba ngahap ban yai kane baru hakapor bangi pang ni sitom ru ngahap ban yai nakane ka surok namar ni kasnong jongi kadang hap ka marngar PSC ki babun ki jingdon kam la omtang hakapang ka sitom Henry balik shimik birth certificate balik immunization ni kena long ru ni hab balik serta ti kani ka bujing si ka de yang ni om tang kata wat ki nong rep ki babun ha ka ba hab kit habba leng ba kani ka surok ka balong 70% ki nong song jung kani ka snong ki de ki nong rep Henry ka ba susi ka long ba kim jula ban kit ban ba ya kamar rep kamar yang ka jung ki kamar ki snu palat ka surok bat hoi ki la bandi Henry la syaknya tak kador jong kamare pajungki namar kajing snu pelat kasurok ya kumta nya kaliang jong ka tinong sensar snong jongi ibu kajing kerpat sya kalia sya ka sorkar ban perkhat lem na kebentakan ni ka jing ka bangi ni kendu barung de kerpat ya u MLA badan burom jong ka umsni konsensi u Dr. Celestin Longdo ban bud din lem ya kan ka benta kenang ba mangiru nginyo ya kan ka surok ka babit ka babiang te phila julin em pen so perskapan sikini kinong mi khmat ki ba manswa bat ka sarkar kumju ni ngila persang mo namar kasnong sakai ka hab ha po kamsting konsensi te kamsting konsensi ka phia na du usnam arjar khatlai te u MLA baningkong de doktor bom mo dengan bakla tingin persang ban pensngeu syai ban yirap lem ban penyo kan ka surok rong henre katem kala ting katem jung kala kutno tempala unten urlong hadin kata lawan sakatem ka baar layo banlong MLA do Jason Sokmi Maulong tene kaliang gajung iro temla banten urlong hoy ledon kajing kular hang ne hang tai buat hapding kajing yalang pai baru ulak kular ba ladap sanction san pu arlak na kabentakan ni kasrok andre haduk menta ngimpat UI pat nga persangru ban butin hapo office ong ba ompat don ka sanction ka bakum kata di kumta ke ngibu ke jingkarpat sachisin ya doktor wa jongi ringkat bar ke jingpan skeu sha kabor sarkar jong ka sarkar MDA2 ka balalam khmat u konrad kongkal sangma ban tuklar lem na ka bentakan ni kasro jongi oi kade ka selong ka barit ka selong ka bakendong tam jong ka umsting konsensi Henry lada maki ki perkhat lem na kawi nak te kisnong ge barit yo le se kalong ka jingkar ku na ka benta ka jungkiro kumba kan no kilometer kadang kene ka surok lada shimnap ding snong sakai haduk ba ku tung ka handem ku ba kendu ka surok rong ka ar kilometer tam kilometer nap ding snong ke tang ba syak mar dang dot ki ying kisam kumba kan no ying kiladon hande po snong tang ko sakai ladon san khotam singko ti kentup lada kentup ya kadong khmai ka ba mi sakai ba khot rong halam trai don ku ma pa ying dunai